بوجارا چاره افروکه شاندا دمه سردانا امرالیه کرن دگل ربر زندان کریه پکه عبدالله اوجلان جویانه و بریاره و دم جمره ناوروکا و هفدیتنه ده کنفرانسه که روزنامه‌وانی دا بهت آشکارا کرن هفدم شاندا که دم پارتی او دبپه نوکه لحرما کردستان نه و بریاردان دگل همول آن سیاسیین باشور کردستان کم ببن پروسه آشتی و چارەسەریە پێڕا گفتوگۆ بکەن. پێشهات لەسەر vê pirsê ez dê ji hêjayê Mehmûd Fewzî Furat siyasetmedar ku hevdem neviyê Xwedê jê razî rêzanê Kurdan Şêx Saîdê Pîran e. Hûn gelek xêratine Kurdistan bîstçe. Ser her du çavan. Kêfxweş bûn bi wicûda hewa li vê derê. Elhamdülillah. Her hebin. Pêşhat her çi qas hinekî serxwe jî bin lê bi giştî di nav Kurdan umêdek çêkiriye. Bu destpêkirina proseyekê jiya sala 2013 cudatır bît. Proseyekê ku heykelê xwe yasayî û destûrî bît. İmkana? İmkan bi giştî esê xwe da merû gere berfireh li vî meselê mêze bike. Ji bo wî destpêkê da merû yani meselekî bi salan e. Sal xurdeye gelek problem çêbûne. İro statûkoya ku heye li Türkiye di nav vî statûka heya neguhere guhertinekî bingehîn heya çê nebe maalesef yani îro derfet nîne ji bo hinek mafan bi destxistin derfeta wî nîne. Em umidwarin îro dünya hatiye noxtekî were ku mecbûr e statûko biguhere. Çünkü paradigma dünyayê yani guhertinê icab dide kirinê. Li hemberî vî guhertinê sîstema ku anha heye herhalde zêde ew ê berxwe nede. Qenaata me ew e. Mecbûr e xwe biguherîne. Yani divê ku çi bihê guhertin heta demokrasiyeke sertaserî li Tirkiye çêbe? Statûka xwe serî heya bidî gere biguherîne. Hebûna Kurdan merhele merhele. Berê digotin Kurd tune, dura gotin Kurd heye, ziman tune. İro mesela hatiye aştekî were ku ji vir şunda bi Kurdan ra îtifaqekî gava ku çê neke Tirkiye. Ew daîma behsa ava xwe dikin, berdewama dewleta xwe dikin. İtifaqa Kurdan û Tirkan gava ku yani vî demê fırsatekî mezin heye. Vî îtifaqê gava ku kar bînin. Ew beka dibêjin, beka yani berdewama devleta wan ancak bi wî şeklî berdewam dike. Ji bo beka devleta xwe be jî mecbûr e Kurdan ra îtifaqekî nû ava bike. Ew jî li ser demokrasiyê. Gava ku behs ji demokrasiyê tê kirin gere binê demokrasiyê tijî be. Yani ji demokrasiyê em çi fehm dikin? Belê. Binêwê tijiye vê demê? Na. Şert û mercên ji bo pêkînana demokrasiyê guncaw in? Yani îro behs ji demokrasiyê tê kirin maalesef ne hikûmet ne jî em bêjin dem, partiya dem derheqê ji behs ji demokrasî gava ku tê kirin yani demokrasî hûn didin ew hûn ê zimanê Kurdan nas bikin bi zimanê Kurdan perdewanî be zanîngehan da Kurd bi zimanê xwe xwendin û nivîsandin bikin. Qesta wan ew e an qesta wan em bêjin şertname Türkiye û Avrupayê heye. Yani hukmê ew e. Dibêrê bi Tirkîce ra dibêjin yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, madda yani yerel yönetim. Ew çar madeyên destpêkiyên destûra Tirkiye ku nehêne guhertin îmkan tê daye mafê hemû ûl û pêkhateyan li Tirkiye bihête dayîn û wek hevî demokrasî çêbibe li wî welatî? Yani ewan anayasa zagona wan da yani hinek madde hene ew maddana gava ku neyînî guhertin mümkün nîne. Gere bi şeklekî fermî bêjin Kurd hene. Zimanê wan heye. Madem Kurd heye, zimanekî wî heye, zimanê wî gere bibe fermî. Mecbûr e. Yani van gavana gava ku neyînî avitin
بجسارت وان گاوان وان خطين صورن كو بفن او د دستورا تركيا دا وكهيلن صور هاتنا دست نشان كرن كي جان هيس هيا لتركيا خولدت ووانا بگهاره آوانا 100 سال پروپاگاندا کی زحف غریب کرنه 40 سال خصوصا کرد گاوا کوته گوتن کردان آوای کی تروریست دینن هولی yani bir şekilde Kürdan demezinin. Dinav cemaata Türkanda Kürt u bahsa mafya Kürdan gava kutakır ama iştara dibejin tu teröristi. Gere ev kanaata bu guhara. Jbo guhara. Çadı guhara? Jbo ku bu guhara devlet gere resmen nasbike. Fermi zamanı yavan nasbike beje evci Kürdün بهورا دجین زمانی وانجی و بکی آنها مجبورن گاوا کویان وی گاوی نویجه خلقی خو اخنان کاره بکی ایرو خلق ترکان یعنی خلق ترکان عمومی گاوا کو بحث زمان کردی کی دبی زمان گاوا کو تدا امی قریبن امی پرچبن جهب جدا بن halbuki gerek deveran ایرو dünyayı سه چهار زمان فرمينه ووقتاندن جهب جدا بونجي من نينه يعني هجاه محمود چه شانازه چه سربلندیه چه فخره که نوی ترونه شیخ سعید پیران ام لباشور کردستان خودان ستاتویک حکومت پارلمان سروکاتی پیشمرگه به هفرا ام بحثا پروسه که آشتی و چاره سریه لباکور کردستان اتکین باپیره هوا جمالبات هوا قربانی دان حتی روژه افروکا بیتن گورا ریزان کرده شیخ سعید پیران کس جهوه نزانه نه زانه کسر حسرت ددلی هر کرده کی دایه جبوه قربانیه لیس وی بیشم گلک قربانی هات دان ریبارین خوینه هات نرشتن جبو پاراستنا دست کفتن جبو ارگرتنا دست کفتن دی برای دستورو یاسای گرک کرد لباکور کردستان دوی قناغه ده چبکن Beşi da yani ideolojiye xwe gere terk bikin. Hinek nezikacı yani em bêjin nodî virda paradigma guherî yani Varşova Paktayı qediya. Jo şimdi gerek Kürt hinek diştan eşkara bihas. Mesele ki neteviye. Mesele ki yani siyasi ideolojik nile. İro mafi نتوی گاوا کو کسین کو بخوازم به دستی خواه بخینن گرب بیرو باوریا گلی خورا و عرف و عادت گلی خورا لهب هاتی بن بان را یکیتی آن هبه جبوی گرب کرد دیروک آخوا باش فهم باش هجا محمود از نخوازم جناب هوا ببرم لی از خوازم تو بمینی تبمين الاستوديو تديت كونفرنس روجنامافانيه دام بارتي الاسطنبولي هيا لسر هفديتنا افروكيا دقال ريبري زندان كدي بكك عبد الله وجلان بلان بيك وببينن باشي امي وگرن كرك يا اوندر اميدي خواست كتندرستي بريس سري سوري اوندر بروبش شو بتيت لراي شيدي كشوا لباري بروسي اشتي بريس اوزلان وتي كاركان بردوام لم نيونددا بريز تري سوريا اوندر نامي كي بو سري سوريا اوندر نارت بريز اوزلان لرقاي ايو دمويت ام نامي بخوين مو ابو ايوي بريز سري سوريا اوندر برای سری سریا اندر بهای او داختن درستیی که کوتاه توانیوی دعوای زودتاگمنوی بود خواست بم هیوای زودتاگمنوی بود خواستم و آوانی لنزی که و بدارسونی بود داختن درستی دکن دمیوی سپاسیان بکن براستی لرابطه دالتندین سال دا بیک و کاری زدیما کردو با پروسای آشتی لا أديمان كالا دايك وبري سوريا اوندر كسي شي يكزار عزيز بو براستي لباري بروسي آشتي زور كاري زدي كردو بو اما بستا بري زيان زور كاري زدي كردو بو بروسي آشتي بري زيان بري سوريا اوندر
شەقام و لە پەرلەمانەوە کاری بۆ پرۆسەی ئاشتی بۆ پرسی کورد کردووە. بۆ ئاشتیش کە باسی لێ دەکەن بەڕێز سوڕی سورەیە لە هەرچەندەکە خۆی تورکمان بۆ بەڵامکاری زۆری بۆ ئەم پرۆسەیە کردووە. بەڕێز ئۆندەر کەسێکی زۆر ئازیزە لە لامان و کەسایەتەکەی لەم نێوەندەیە کە بۆ ئاشتی هەوڵ دەدات بەڕاستی. لە ڕێگەی ئاشتیەوە زۆر هەوڵی زدی داوەوە بۆ کاری ئاشتی بەڕاستی. دژی دووبەرە شیشە ناوبرا و بەڕێز ئۆندەر کارەکانی بەڕاستی زۆر گرنگن. هەمووان دەزانن کە بەڕێز ئۆندەر ئەوانەی کە لە نزیکەوە دۆخی تەندروستی بەڕێز ئۆندەر دەپرسن بەڕاستی زۆر گرنگە و ئەوانەی کە هاتوونەوە دەزانن کە بەڕێز ئۆندەر چەند بۆ پرۆسی ئاشتی چەند هەوڵی داوە. دووبارەی دەکەمەوە هیوای زوو چاکبوونەوە بۆ بەڕێز ئۆندەر دەخوازم و هەرچی زووە پشتیوان بەخوا دووبارە دەگەڕێتەوە بۆ پرۆسەی ئاشتی و لە نێومان دەبینین. بەڕاستی ئەمە ئامانجی بەڕێز ئۆجەلان بوو دووبارە سوپاسی ئەوەی کرد. ئێمەش لەم نێوەندەدا دووبارە وەکو شاندی ئیمراڵی هیوای زوو چاکبوونەوە بۆ سڕی سورەیە ئۆندەر دەخوازین و هەمیش چاوەڕێی ئەو دەکەین بەڕاستی لەنزیکەوە چاوەڕێی ئەو دەکەین بۆ ئەوەی دووبارە دەست بکاتەوە بۆ پرۆسەی کە ماوە لەو شوێنە دەست پێ بکاتەکە وەستا بەڕاستی دووبارە دەستخۆشی لە ئێوەش دەکەم. پرسیار وەرناکرم ببورن. بله اوه هوا دید کنفرانس روزنامه‌وانی پروین بولدان بو انداما شاندا دمه یا بو امرالیه افریقیا بو جارا چاره سردانا امرالیه کرنه گراوا امرالیه سردانا ریبر زندان کریه پکه که عبدالله اوجلان کرینه دیاره عبدالله اوجلان پیامک تایبت بو سرسوریا اون در هنارتیه جبر کو سرسوریا اون در قاسی هفتیه که جلطه دلیا لیدای اولوین خوشخانه لپشت پروین بولدانه تداویه وردگریت دهتا چاره سرکرن او یه لجیر چافدریا چر داد پیاما خویا جی امرالیه بو اندر هنارتی عبدالله اوجلان رهبر زندان کریه پکه که دخواز سلامتیه بو اندر دخوازی تو دبیجیتن هر چقاس اندر کرد نبویا لیرولا که گله که گرنگ و کاریگر هبویا جبو سر خستنا پروسه آشتیه هر وها بو چاره سرکرنا پرسا کرد دخواز سلامتیه بو خواستیه و گاوا تندرستیه و باش بو دیسا بهتن اوریا کومایا تمام بكتو بتشن حتى سري هجان هوديت ميفانك عزيز ما هي هجا محمود فوزي فرات كو سياسة مدار هفدم نفيه ريزان شيخ سعيد بيرانا ما برس لسر بروسا اشتي وچاره سريه كر بنجهن و جنابه هوا قوت نا آمادنا قاوكو بروسا كسرتا سري ديمقراسي بيك ورا دوكو د آنايا صايدا بتايبت چار خالن دست بيكي مادين سركي ورن گوهرتن لدوی دمه دا قاسی ام دبیهیسین و دبینین هم جدا صلات هم جدا اپوزیسیونه دا خوازه که اوهیویه که هیا جبو سرگرتنا پروسه آشتی و چاره سریه پیام آره بر زندان کریه پکه که عبدالله اوجلان جبو چکدانینا پکه که خوحل وشاندنه تشتکی نو بو جوان همو تشتین دهینه دیتن و بهیستن هین چاوره چه دکن؟ از امیدوارم یعنی دولتا که آنها ستاتیکوها به ستاتیکوی دمشه حتی اصلا که اوسا که جبرشون دا نرازی بونا هم اقتصادی شکل که تکچونا دولت ضعف کوردور دمشه همجی کرد راحتسزن بی راحتن یعنی آوان تونه صبر آوان نمایه بله هیوی یاوان جه هنک دوران هبو او هیویا شکست yani merhunek dıştan gerek navivi dayne. بله. Ama bir umudi hay. Belki bir şekli sale ki 2 saat 3 saat daha mümkün sistem akwa beherren. Ama joy şundan evtune, derfet tune. Ama sistema mecbure evi her şey. Jibo ku was sistema her neşe me gava dinci çağa bahskir.
yani Kurd û Türk li ser hek û hukûkekî rastî bigihîjin hevdû gerek. Di zagona esasî da Kurd gerek cî xwe bigirin. Ev qet'î daha hatiye vî nuqtê. Wexta yani mesela Şeyh Said Efendi dest pê kir, gotina Şeyh Said Efendi ew bû ku ew îtifaqa mabêna me û we xirab kir. بله îro ew îtifaqa gava ku xirab kir we bi hevra pêkvejiyana me dest nade, mümkün nîne. ناممکنه بله Wana bi şeklekî tebliğî îkaz kir. Yani go bi vî şeklî em bi hevra nikarin vî meselê biherin serî. Em baş e gerek hûn mafê me nas bikin, urf û adetê me nas bikin. Milletekî gava zagonê xwe çê dike, miracaeta wî, referansa wî, bîr û baweriya wî ye, înanca wî ye, urf û adetê wî ye. Miracaetê wana gere bikin zagon bê çêkirin. Li ser vî gotina wî yani gelek kesan ra name jî şandibû. Dewlet pê hesiya. Yani ew ê serhildanekî Kurdan ji binîva ew dest pê bike. Serhildan bi şeklekî yani eslê xwe da çekdarî nebû. Çünkü Şeyh Said Efendi xudan leşker nebû, xudan yani insanî müselleh nebû. بله Ji bo wî provokasyonekî pêkanîn hadîsê zû dadin dest pê kirin û netîce jî ji xwe kivşeyê 28 Hezîranê de gelek insan gelek 46 insana ra şehîd şehadeta wana çê bû. Hela jî em termê wana nizanin li ku ye yani ew jî rawayê me jî nadin, sîstem jî wî nade me. Xulase gava ku em hatin îro da sîstem xitimiye. Sistem daha nikare gavê erînî bavêje. Sedem çi ye? Îro mafê Kurdan mecbûr e bêde dayîn. Yek jî di Kurdistanê da asayiş berkemal be gereka. Qesta min ji vir çi ye? Kurdistan rêya enerjiyê. Ev enerjiya tere xerbê. بله Gava ku ev enerjiya dibin kontrolê da nebe, istikrar tunebe vî cephê da. Yani istikrar gava ku tunebe ev enerjiya nare. Mümkün nîne. هجای محمود بکرتی و کرمانجی و هاجر جناب هوا فهم کرده آخفتنین داویه دا کو دولت مجبوری بکینانا آشتیه که یا اجا ماینده به یانجی دمکه و هبه لیاز دخوازم بکرتاسی ویج جناب هوا بپرسم و که پرسا داویه رولا جناب سروک مسعود بارزانی بو سر خستنا پروسه آشتی و چاره سریه کو بنگه و یاسا و دستور به دکاره چه به Yani Van Ruhan mesela evci pir mühime pirskireka Kurd ji bo ku çareser bibe gere yekîtiya Kurdan hebe. Di nuqtê müşterek da Kurd gere rêxistinê Kurdan gere bigihîjin hevdû. Di vî warî da yani gelek mesuliyetê mezin li ser milê gek mesûl e. İttifaqa Kurdan di bin wî da çêbibe gelek baş dibe. بله Ev derfetekî mezin e. Di vî warê da xebat û çalakî wan jî em dibîsin. Yani ev tê goyî me. Mesela ji Rojava û tenê vira heyet terin tenê ji demê tenê vira terin. Yani îtifaqekî Kurdan li ser eskerî nuqtan da çê dibe. Di bin serokatiya gek mesûd dabe gelek çêtire, gelek başe layık e. Umudwarin di vî warî da gavê girîng bê avitin, di vî warî da xebat û çalakî bên kirin û mafê Kurd mafê xwe bi hêsanî bi dest bixînin. از گلک سپاسیاتت کم هجای محمود فوزی فرات سیاست مدار هفدم نوی ریزان شیخ سعید پیران تو هر هبی Hûn ji her hebin. گلک ساغ بی دناف خیر و خوشیا دا ایشالله هم هف ببینن دیسا Gelek spas. سر چاوه